Rahajeng semeton dumugi kena rayu bagya sukses ring segala bidang sinarang sami. Inggih semeton ring rahina sane mangkin Jedewa jagi ngiring semeton punika nyepil silih sinunggil koleksi Jedewa berupa cincin sane maharnyane 250.000 riki ring toko ketan. Inggih punika wentan cincin windu saro ketan. Nggih. Nah puniki cangkoknyane sampun punika bahan dasar titanium sane bermerek guanseng ketan. Dalar punika permatanyane mirah windu saro. Nah punika sampun mungguh keni bacakan yanano mirah muwarna kalih bang lan petak perlambang teguh lan suci ngaran mirah windu saro. Dalar puniki boleh bacakan saliwah ketan riyantokan warna putih lan barakne mebelatan ketan. Yanano mirah muwarna saliwah gegamalan Sang Bima moyoga ri tengahing tanah ngaran mirah windu saro ketan. Nah dengan mahar 250.000 sujatinnyane semeton punika sampun bersidang ngomolehan cincin medaging permata sane becik ketan. Nah menurut Jedewa puniki mirah windu saro jak sampun becik pisan ketan. Warnane ngendih punika pekat ketan. Sampun kentan kontras warna barak lan putihnya sampun sangat terlihat punika jelas kentan. Meseter kentan. Malih pisan ngendih kentan. Niki sampun dahat mau tamo pisan kentan. Maharnya ne wantah 250.000 kentan. Inggih semeton sane arsa rareseng punika rawuh ke toko cingain utawi suryaning sekadi napi kewentanan permata sane sampun dados cincin puniki. Nah punika genahne sampun Jedewa sepil benyangan cinga amantan punika ring toko nika ampun posisine kentan. Nggih. Inggih wantah sapunika Jedewa matur Jedewa nunas sinampura yening Jedewa enten iwang untat Jedewa antuk ngaturang pramosuksema. Rahayu rahayu.